Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžal stadiona v Kamniški Bistrici, kjer je pred nami še zadnja tekma 9. kroga v prvi ligi Telemach. Ki je najbrž želel podati, kakorkoli izpadlo je kot strel. Tule je portret sijajnega Sešljarja, 22-letni nogometaš je danes torej tretjič v kadru. Tule pa je zdaj že priložnost za Kučisa in Celjani vodijo z 1-0. Huda napaka v domači obrambi, ki jo je izkoristil Armandas Kučis. Sijajno je zdaj snel pajčevino iz desnega zgornjega kota. Njegov 4. gol v sezoni za zgodnje celjsko vodstvo, torej z 1-0. Napaka Domžalčanov, to da Celjani so vrnili žogo. Zdaj pa očitno brez prekrška. Tule prednost po prekršku sicer nad Sešljarjem. Brnič, Kučis ima priložnost in obramba Mulaliča. Kakšna priložnost Armandasa Kučisa. Njegova 3. velika priložnost na tekmi. Prvo je izkoristil Prodanovič. Vučkič poskusil proti Krstovskemu, ni se išlo, ampak zdaj je morda priložnost. Feta v sredino, pa zdaj Lorber do strela, odbita žoga do Vučkiča. Brez strela, še en predložek, Feta z glavo, Krstovski in blokirali so tole Celjani. Tole je dober predložek, priložnost Celjanov in ostaja 1-0. Svetlin, Njeto, niso razčistili še Domžalčani, potem pa v drugo vendarle. No, zdaj pa Krstovski, zdaj pa velika priložnost za Domžalčane in brani Matjaž Rozman. Brani Matjaž Rozman, kar naenkrat se je priložnost zdaj ponudila tudi Ravbarjem. V taktičnem smislu se tule seveda pri Domžalčanih ne bo spremenilo prav nič. Ermin Hodžić bo zdaj od Offenbacherju igral na osrednjem branilskem položaju. Zanimivo, v osnovi sta tako Offenbacher kot Hodžić pravzaprav nogometaša zvezdne vrste, ki pa... Tole je zdaj nova lepa priložnost Celjanov. Brnič, 2-0. In vendarle so torej zadeli Celjani še drugič. Ivan Brnič, tudi zanj je to drugi gol v sezoni. Mislim, da je še tekla 65. minuta, kakorkoli. Brnič torej do zadetka za podvojitev celjskega vodstva ob Kamniški Bistrici. Tole je nasmejani Hrvat Ivan Brnič. Mulalič, ki zmajuje z glavo. Domžalčani najbrž še niso rekli zadnje besede na tem srečanju. Kvesič. Sešljar. Krasna priložnost zdaj. Kvesič v blok kot 5. na tekmi za Celjane. Krznar in Brucev, ki je vstopil v sklopi, je znižal na 2-1, toda Domžalčani so do konca tekme ohranili prednost, nato pa slavili tudi na stadionu z Dežele v 32. krogu. Ko sta za grofe zadela Matko in Bobičanec, Stuparevič in 2-krat Pišek pa sta bila strelca za Domžale. Tole zdaj je Sešljar! Če ne veš, kam žogo je obrcnil v mrežo. Tole je dolgo čakal, kdo se bo odkril, plesal okrog žoge, se je prestopal
potem pa, ko ni bilo odkritih soigralcev, se je odločil za strel. Tretja tekma v članskem celjskem dresu in tretji gol Svita Sešljarja. 79. minuta, mislim, da je zdaj tekma dokončno odločena. Svit Sešljar, Domžalčani, Lerno potem do strela, zgrešil je Clement Lerno. Prekinja Obrinovič, priložnost morda za častni gol Domžalčanov, Perc pred ložkom, Lazarevič je zgrešil. Zgrešil je Lazarevič pred vrati celo žogo, mislim, da odlična podaja Perca, Lazarevič je bil na žogi. Dejan Dončić, hiter, zgodnji prejet zadetek, praktično po veliki lastni napaki. Je to v največji meri vplivalo na to, kar smo videli potem v nadaljevanju? Pa dobro, na eni strani je res, ker smo dobesedno v drugi minuti dobili po individualni napaki, nekako tudi ekipa zgubi malo samozavesti, nekako smo se pobirali, želeli smo nekaj več, vendar je pa cela to kakovostna ekipa, da smo želeli. Imeli smo tudi v prvem polčasu smo imeli dve priložnosti, tudi v drugem pri 1-0 smo šli sami v gol, tako da na koncu zaslužena zmaga Celja. Imate občutek, da imate malce smole, da ste na Celjane naleteli zdaj, ko so očitno nekoliko strnili svoje vrste? Pa dobro, zdaj smola, govorimo o tem, da imamo res v 8 dneh 3 zelo težke tekme. To moramo preživeti, potem pa dobesedno moramo igrati, kakor mi želimo, kakor želimo za naprej, da smo dosti kompaktni v obrambi, da smo navarni tudi v napadu. To je nekako moj moto in pa jaz mislim, da imamo še veliko tekem pred sabo. Vemo, da je pokal neka povsem druga zgodba. V sredo prihaja Olimpija, kako presenetiti Ljubljančane? Pa dobro, mi vsako tekmo bomo šli to, da probamo tekmo dobiti, ne glede na to, kdo je nasprotnik. V pokalu so pa zmeraj presenečeni, zakaj ne bi bilo tudi v sredo. Hvala lepa za pogovor. Hvala. Mr. Jara, congratulations for the win. How are you satisfied with the team's progress in the last few weeks? Congratulations to the boys. Congratulations. They believe on the plan. They believe on the way how to play. They believe that controlling the game is easier to have better results. In a sport or in football, in this case, nothing is perfect. Of course, even like this, you can concede goals. But I'm sure on this way you can win more than lose, and this is the way to continue. So. Now, what we said during this week, we're in the good path. We believe, and the players believe on this way, and we have to keep going. This is only the start, but the feelings, I mean, I can see that they are totally others. I can see on their eyes, I can see on their mood, and keep going. I will not drop, or I will not let anyone to drop anything. Even with 0-3, I want that they continue because. For me, this is the maximum respect to the opponent also until the last minute to give the best. And happy for the 3 points. We are now closer to the top and keep going. Is a good pitch today also one of the reasons for good performance? Can be one of them. Of course, playing with the quality players and the way how we want to play. I said last week that playing with this condition we have a little bit more advantage. For sure, playing on the condition that we are playing in our pitch,
it's not helping us. As I said during or after the game against Maribor, we conceded a goal because of the condition of the pitch. We all know that without these conditions we couldn't consider this goal because we have a goalkeeper. So it was a shame, but I mean, all of us, we have to adapt, also the rest of the teams. But who has more the ball? It's very simple to understand this and very logical. Who has more the ball has less advantage than the others, because you want to play the ball. The others, they are defending, and when you are defending, you don't need that the pitch is in good conditions. So we don't have a good advantage on this. But to adapt, maybe we can ask if they can accept one more team here. They are playing two teams. The point is that here they are playing two clubs, and the pitch is in good condition, in perfect condition. So it's not about the quantity of the games; it's that you have to take care properly. So hopefully. We talk already a lot about this, but we still need to keep insisting, because this is the quality of not only about us, it's about the league, to give a show when we play in Europe, to show that we have a fantastic pitch, because if not, how are we going to attract players, how are we going to attract this interest on our league or on our competition if we don't have a good condition? So it's a help, or it's a work from everyone. Now we will play against Dravinja in the cup. What do you know at this moment about Dravinja? You're asking me about the open. I will not say too many, because if I say too many things, I have already the analysis in my computer, but I cannot say what I detect. Of course, like all the teams, we have to try to find the weak points, like we have weak points also. Try to insist on this, but the most important is that another game, official game. We want to win all the game. We want to be in the final of the cup, so we don't gonna leave any game less important than another one. I prepared exactly the same way all the games. Doesn't matter if it's a cup, if it's the last of the table, if it's the first, if it's in Europe, exactly the same. The team knows, and we need to live this. We need to create a lot of good routines on the team, that everybody feels important, that everybody knows how to play with the ball and without the ball, and to create a machine. This is my dream. I have this dream, I have this target to finish this season like a machine, that with closed eyes we know what exactly we have to do in every single game. Thank you very much. Thank you. Nino Milić, hiter prejet zadetek je v glavnem to botrovalo temu, kar smo videli danes v nadaljevanju tega srečanja, na koncu zmaga Celja s 3-0. Celjani se očitno močno dvigujejo v zadnjem obdobju. Ja, mislim, seveda je to tudi vplivalo na naš načrt igre in vse, ki smo si ga zastavili. Nismo bili, mislim, da dovolj kompaktni, tudi mislim, da so dobro igrali, izkoriščali naše napake. Mi smo poskušali, predvsem tudi drugi polčas smo malo več držali žogo in vse, ampak žal iz tega potem tudi prejeli zadetek in ni šlo. Se pa v ritmu zelo težkih tekem, pravzaprav v nekaj dneh v Domžalah s Celjem, z Olimpijo in z Mariborom. Zdaj vas najprej čaka v sredo pokal z Olimpijo. V tej sezoni ste že dokazali, da ste lahko na nek način kos tudi Ljubljančanom. Ja, bomo videli, mi gremo tekmo po tekmo, za vsako tekmo naredimo plan, analiziramo prejšnjo tekmo in bomo videli v sredo. Najlepša hvala za pogovor. Hvala. Tamar Svetlin, čestitke za zmago v Domžalah, visoka na koncu, 3-0, pa tudi še kar nekaj zapravljenih priložnosti. Vi osebno ste se danes znašli v malce nenavadnem igralnem položaju, ampak očitno zdaj prihajate v obdobje, ko praktično vsi znova delujete, kot se je na nek način od vas pričakovalo. Ja, prvo hvala za čestitke. Imeli smo srečo, da smo hitro zadeli po njihovi napaki, potem je to vedno vse skupaj malo lažje, sigurno. Mislim, da smo imeli čez celotno tekmo res neko kontrolo, sicer pol v drugem polčasu so imeli oni neko šanso iz neke kontre, iz naše napake. Ampak mi smo ves čas iskali ta drugi gol, ker pol smo vedeli, da se bo tekma malo umirila, to nam je tudi dosti hitro uspel. Potem je bil pa cilj, da nekako držimo žogo in da pripeljemo to tekmo do konca, kar nam je uspel. In ja, mislim, da se zdaj počas kaže ta naš pravi obraz. Potrebovali smo jasno malo časa, da spet nekako pridemo na prave obrate, da osvojimo te ideje novega trenerja. In zdaj moramo ostati na tleh, še zdaj nismo na željeni poziciji, to je jasno prvo mesto. Moramo ostati prizemljeni in delati naprej.
2 zaporedni tekmi Celja z vašima bivšima kluboma v državnem prvenstvu, vmes sicer še Dravinja v sredo, ampak že prihodnji konec tedna težka tekma, gostovanje pri Bravu. Ja, Bravo je 100% eden najtežjih nasprotnikov v ligi za igrati proti njim, sploh zato, ker so značilni po njihovi agresivnosti, po dobri igri v obrambi. Ampak trenutno je v naši glavi samo Dravinja. To je naša naslednja tekma, tako da se moramo na njo 100% osredotočati, ker tudi pokal je zelo pomembno tekmovanje in ga želimo osvojiti. Najlepša hvala za pogovor. Hvala.